Hai menaze ibe tingchua ilungta pen mene na mai kru ke Zeme kamai Marasam News kederin sa Zeme kone salyaga radale teti beh bai ke zing kai zemadai mamai tinggi ge tingriki mi sangje tingriki lubachang ge Manipur Ukrul district ke mi pui mi hangna poi kulome pui kana ning lu te lu zek long rai bloge ge nana ka pet pi ge duine te teti be ka chai pom ket naglen haram ge danai kru ke zig chum ba mai tingi ge ngodai lu de leize sale Marasam pogamene saja arke ram reila pating kumhim rozamadai poi kulom pui ka chai pom naglen akhengwo village pek district ke hakani mera mena ngyo kitai ge ngodo de leize sale simrene saja danai kru ke zig chum ba mai tingi kunta sropi ge panai arke ram reila ka chai pom naglen haram akhengwo village ke kani mine pe pet leize pe kita ka rang to kai ze zinai kru ke zim dai remaiting chone panai pum lura te chang leize sale chige akengwo klomera mane arke ram reira go ching bung ko fin te leu kai ze kachai kambai bata do ko duine param klo poi klo me pungte na page te gai de leize simbrene sale anui north east long riagu haram te set ke plui ibe ngo ibe na hello ibe kakadak pege ngo ilang ze na kum ting kum chang na ja ka kana kum ge miss title lugai ze gwang puhang ge kalanga mer me state winner nai pakna bege ngo ilang ze lugai me first runner up ramene danai kru ke ze chum ba mai state cultural hall kohima ge miss north east 2022 beauty pege north east long riagu gwang puhang ge plui ibe ngo ibe na hello ibe kakadak pana ke keche helit pege miss Meghalaya lugai pui Irene Dkhar ne Miss North East 2022 go title lugai ze hagwang pui pe chup Irene Dkhar ta ge rogai delei zai Miss North East 2022 go title lugai pe pui hange tu to zarang kang lakke changringe nai gift bumper pe gai delei zai Miss North East 2022 first runner up ke Miss Assam Isane Hatimuria ne lu ze tu to zarang kang lakke ngau delei zai Miss North East 2022 second runner up ke Miss Arunachal Pradesh dia jomona luze kacharang kang chang reaction lu to de leize sale chige Miss Meghalaya Irene Dkhar ne Miss Perfect 10 lugai de leizai Miss Assam Isane Hatimuria ne Miss Photogenic na Miss Talent lugai de leizai Miss Arunachal Pradesh dinia jomone Miss Multimedia lugai de leizai Miss Nagaland Lika Chofi ne Queens of Heart lugai zai Miss Manipur Manasa Devi Sakpham ne Miss Beautiful Skin lugai de leize sale All Manipur Travel Development and Grievances Forum ne danai ruke zig chum ba mai ge Manipur haram ge indefinite economic blockade garim fiki National Highway 2 Infal to Dimapur National Highway 37 Infal to Ziribam ge Grit and Rimara Phemak che khambe sandu petkai be zinai ruke ze madai rima ge tenso gare deleze into mnata ge pechi gai delei I is the government of Manipur sokri ne puni ke be Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA gu kacharang kang kru haket ringe Manipur Hill District resro hange pepet ku delei zai kada be MGNREGA gu kacharang kang pepera medu pesin printeze makum wang rabe tingkum chang na jang ka kuchum kre ki lungge pepet kham gu delei ze samre to kai lu changge punuine indefinite economic blockade tenso garai delei ze All Manipur Travel Development and Grievances Forum gu Vice President Sekoset Kingpen ne salei All Manipur Travel Development and Grievances Forum ne Manipur government du rangai ze punibo gu executive na giri ten rimagra phemak che khambege ten samabo blockade supporter du police ne tuilu zabang mara me du case ke tu ka makche phet pe ka rale za rangai dele West Bengal government ne Haringata livestock unit khoring kang kyet babam Nadia district ke bam begene wangrabe FIFA World Cup 2022 ngit puin tharabam Qatar na kada be kadai rame hange melang tet kuleze Animal Resource Development Minister Sokfam Devnath ne sale zai Qatar degrun makche West Bengal haram ne kame nai kame meligo me kang rame Haringata livestock unit khoring kang kyet babam gene Kuwait Hong Kong na Maldives kademe mekang na me langtet kuleze Animal Resource Development Minister Sokfam Devnath ne sale Zinai kruke zemadai rima ge Director General of Police Assam haramgu Police Sipai pe DGP Bhaskar Jyoti Mahanta ne saje Assam ge Police Sipai to zabam me policeman chogume duty hi ge to sakmene luze punigu duty to me dua tabam ge ne lupet ku leize sale Assam haram gu police sipai pe Director General of Police DGP Bhaskar Jyoti Mahanta ne saje hindi ka chibe police hange teleuga zela le aize
chogu me police pai te mene kamo bata te je lungo lungme bako nai puni guta te jin te ma bako du pira ka ga gulei je sale zinai kru ke je madai rima ga Punjab haram ga sip sina party gu body pe bezine sudhir suridu ambrista kolom ki halamagane gimina kapse ni lei je sale Marasam pogamene saje sip sina party gu body pe sudhir suridu kapset ka be hi je ambrista temple ka kolom ki halambia ge sudhir surina minahang sa mene protesters bam hi ge police mak mena gimichi lo mengyore sudhir suridu kapkai bilei je sale zai sip sina party gu body pe sudhir suridu kapse ka be pedu police ne titolu dele kane police mak pe chomai be pampo police ne pelam ke turang lia mak lei je sale media ra mena sa je sudhir suri je society ra mena kai mak je sam tura pung pe chime mina hang ke lei jai case to miswanga je kai jala lei jai ne sudhir suri je rasi gulam ge sanse si be na je ke ne je ke che kai mak ra tu ga chibe pe lei je sale Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat ne saje anui notice long ria ge duina sibe problem je modern science and technology nai ting re ge te be moror me telung be ne duina sibe problem gingam le gu le je sale aipo sam je Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat ne danai kru ke je ku chum ba mai ge space application in flood management in the northeastern region da gum je anui northeastern state gu haram rame ge hapwak ting ting repeating ge duina sibe petting gim lu romai bedeuge sam bin sam ga be North Eastern Space Application Center Uniam Silong Meghalaya ga tet ke bege sale Gajendra Singh Shekhawat ne sa ja Indian Sokri Center biagane anui North East long ria gu haram ramege tingti ne duina bege telung betarame modern science na technology teluze tatay ke ran rangai zala le jai duina bege de tomeli ne du kanang bege ngaga radu te tatay ke zala le je sale Veteran politician Benjamin Netanyahu na wangrai rabe Israel de body pay Prime Minister to good leze sale aize Benjamin Netanyahu party Likud na far right elist ne Israel election ke pabo ruluze Israel gu parliament ke minake langze majority 120 members ngolu bachange dele Benjamin Netanyahu ze tef LB ke chebam ne tingkum changket high school dai school kumge lungkyo ka dele zai Israel de ge ze longest serving prime minister body pay to ze param present magu ngoti lang be pe dele ze sale sige India de gu body pay prime minister Narendra Modi ne Benjamin Netanyahu du Israel general election ge ina du pet ka be zigne ko to be sam pe ga ze hasuang la be gu du India na Israel ke de ka ke de si is swin sam ze bambra phung rangai be ge tagyun chu khle ze rangai dele ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys an kingani malai indu to dele